Ngapa lek? Kak, cek pas main HP tok nyari PC, orang ngamolot ke kapilan na. Pas bilir yang desa molot. Benikin tak nyaring kau lek. Engkau lah aku luksar alir bi senyari pesek yang kita nemu. Sambil mulot dan dia tak wajib. Apa guna nak mulot mungkin kan atau dus kita tangke. Enggak mulot dia tu cuk nak kan karena lebur dak kanjeng Nabi. Duh, tahu Kak. Malik. Lik. Kakek Mabun. Iya, Lik. Tojo Mabun, Tojo Mabun. Tak sangku siapa Babun nas panas ngandere. Sangku tamu itu penting. Dia mun kaki lebih ada apa, Lik. Engkau dan nak Lik ku tak beda parlo PC. Berapa Bun? Ya mun beda 10 juta. Oh, jangan kangen 10 juta. 1 juta pun pakun bedem untuk kakek. Kemun untuk orang lain tak bengal karena tak mampu majer. Ya sekelang kok. Oh, iya. Ya tunai apa cash ya? Tunai pe, Lik. Oh, siap-siap. Deki lah main hubungan, kila bi kolek transfer. Siap-siap. Hmm. Malik ya. Oh iya iya iya. Dikit lah TF ya. Oh, siap. Assalamualaikum. Siapa je? Berapa har? Andi par lolik. Perlu apa? Pesro to julung kok, Dik. Tak usah, langsung ke bala perlu apa? Kau jam nginjam, Dik. Nginjam apa? PC. Ada. Cici Lik. Ada, Har. Cici, Lik. Loh. Lebih ada apa? Lebih ada ngerokin tamu itu penting. Oh tahun ngerokin nginjam apa sih? Dek kita mampu majer. Nemu apa? Di mana Har? Di kon Malik teh. Ambu halo na, ambu halo. Oh aja teh. Toju lehar. Iya teh. Kena nu apa entar kon Malik. Nyari otangan teh. Ente beribi Malik teh. Mungkin abe pikir pulang ring tak mampu teh. Takut tak bisa majer. Teh nak kerena sekali teh. Kebaya apa bi akil har ngero tangan. Abah iki bini ente. Pulan kita amulot, mulot teh. Pulan tatang ke lemar amulot kapi teh. Todu sih ko mun ta amulot teh. Sambil apa lihat? Mun abe tak mampu majek ngajak amulot. Keberek ke timur nyereo tangan. Mulot dah aku mata euy. Apa gunana mulot ingkar lah todu datang. Sebedai lah kemulot, andi ajeng situng beli, mau datang ustad. Yang penting kan selawut, bantuan. Parlo berapa pada siapa? Cici teh, 500 karo teh. Pula kakek andi teh, dia menang 500 bedel.
Tapi abang kita mulot dia, bisa aja bida habis. Iya teh, mengko tuh dia nyari akin teh. Bilang ku Andi pejer langsung teh, dia tak gerabi teh. Jalan ke mulot kada, lebih bini. Sekelangkong teh. Iya depan ada. Dia bida habis je lek. Iya teh. Oke mulot lagi. Iya teh. Dia boleh teh, kau langsung teh. Boleh dia malek kita mau nemu leka. Takau nek bini aku tangguan teh. Oh iyalah. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak Lek. Iya, matang besi mak bun. Salaman lu Lek. Marah le juga ni ungkalak bingko si enca maki ju aju pese. Mar bila kaki semaja dari mak bun. Iya kok maja Lek. Iya bila. Iya tunggu. Setiap ya engkau tak andik kebutuhan majar PC Jia. Jia kebutuhan kakek. Tak karuan. Sabar Lek. Reng kok majar. Anu ya, 5 kaki dan nak kaki ya. Siap. Ken saya nggak bingko itu right tungin kaki yang. Iya Lek, engkau majar Lek. Oh iya. Dah mulai lu ya. Ya oke siap. Saya nggak ya. Iya. Oke. Dingga ke kapi siapa aja. Ira apa lek? Ngobo buki keni. Abid lah je lah. Kok ngobo? Duk kaki kan dari dim malek. Di kong kelebun. Anu apa yang kong gelap? Nak otang pas tadi kejar. Andi otang belum? Pakai 10 juta teh. Wah kaki lehar. Tak iya teh. Kan majar otang seri berindro teh. Malah majar kan landi lah. Bayi coba potang teh. Walaupun tak andi, aku jangan ngajak aki teh. Walaupun abah yang tak mampu, membab tengka, membab canciri ya, bagi kau nomor situng teh. Iya sekelangkong lek ya. Kok Iya, iya teh. mau lagi ya? Kok langsung apa teh? Tak tujuh kan lu? Enjak teh, pelan itu gue takut pitang bini teh. Oh iyalah. Kayak nyaman na kakek teh. Tak naki le bejaro tengah. Sementara engko Alexer alir selaku naki ke lebun tatik leol le. Lebu nanti otang kan? Iya, Utang berapa? iya 10 juta. Bah kakek kan, nasi saya 10 juta potang aki. Ikan kok belang lebun. Jadi ya, pelan sekelebun kakek pak kempang beri otangan. Iku tahu cek deh ya teh. Jadi kayak nggak kebudi arena. Mengkakek lah karanian abri otangan koreng cak le pelian. Ki pelan sering kene pasti beri ibi kakek tak otang kumaja. Pan korengan di jabatan orang soki kempang beri otangan. Jadi aten orang dia, le tak bisa yo korban timnya. Kok tako orang sekene orang standi run di tengah ke tingkat. Bukti nah, kakek ngetelak tibi gitu bro kan. Cek bohar majar otang kan. Padahal roh ikar orang tak andi. Walaupun tak ada pak kecenci maja. Iya teh. Tingkok kare kastan.